Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Afarin sama Princess lagi di Ragunan nih. Kita mau lihat ondel-ondel yang ada di Ragunan. Yuk ikutin kita yuk. Ikutin kita yuk. Dan lihat kudanil. Lihat kudanil nih. Kata Princess. Mulai. Hai teman-teman. Ayo teman-teman. Ada ondel-ondel. Mana ondel-ondelnya? Ayo kita lihat yuk ondel-ondel yuk. Salim, sama ondel-ondelnya Salim. Buka dulu ondel-ondelnya. Ini namanya ondel-ondel Ragunan. Afarin sekarang ada di Ragunan ya. Selain lihat binatang, lihat ondel-ondel juga.